Volite li kremaste čorbe? Ovaj potaž od pečene bundeve će vas oduševiti. Zasecite glavice belog luka. Presecite bundevu na pola. Kašikom očistite semenke i opak. Poljuštite šargarepe i prepolovite glavice luka. Poređajte svo povrće u posudu za pečenje. Pecite povrće na 150 stepeni dok ne omekša i rubovi ne počnu da se karamelizuju. Kašikom izvadite mekanu unutrašnjost bundeve i dodajte je u šerpu. Iscedite beli luk, oljuštite krompir i izdrobite ga u šerpu. Nalijte vodu posolite, dodajte bosiljak i pobiberite. Kuvajte dok voda ne provri. Usitnite povrće štapnim mikserom. Ukoliko vam se dopada recept, pretplatite se na moj kanal. Pospite semenkama bundeve i prelijte bundevinim uljem. Kremasti potaž, hrskave semenke i aromatično bundevino ulje. Savršen spoj. Kompletan recept je u opisu.